festa ciammenta da Dutur Santoso tene d'origines antiga Armeda. Ist una celebrazione cristiana che ammestura da elementos sacros e profanos. Questa festa sagata da un paese de tutto su mundu, con tradizioni differenti, da su Messico a sa Baviera, colando su Guatemala e negli Stati Uniti ist ligongiau a Halloween. Sa primo die de Dogna Santu ist sa die de Dutur Santoso, no di maniera popolare commente a ogni santi. Ist una festa cristiana ci celebra da sa gloria e sonore de Dutur Santoso, compresos cussos non galu canonizzaos. Is origines suas sunt meda antigas e si perdent intre sacru e profanu. Sa storia. Ir diversas cresias ant incominciato a celebrare e a su venner martires in su quartu seculu. Sa ricorrenza de sa Cresia occidentale iat a podere derivare de sa festa romana ci celebrada s'anniversariu de sa trasformazione de su Pantheon in cresia dedicada a sa Vergine e a tutur martires, succedida su 13 de mau de su 609 o 610. De seguida, Papa Gregorio III, 731-741, iat sceberau sa primu die de su mese de Dogna Santu commente data po s'anniversariu de sa consacrazione de una cappella a Santu Predu ai ossos der Santos Apostolos e de Dutur Santos, martires e confessores. Arribaus a is tempos de cara l'umannu, sa festa fu celebrada in maniera speinada in su mese de Dogna Santu. Sa primu die de custu mese ist stata decretata festa de precettu a banda de su re Francu Luigi il Pio in 835. In diversos países e intri custos Italia, sa die de Dogna Santu ist una die festiva, in maniera differente de sa die de sa commemorazione der mortos su duos. De conseguenza, medas personas visitant su Campusantu in sa die de Dogna Santu. In Austria e in Baviera, istusu de su primu de Dogna Santu, ci ir nonnos dongiant is figiolos in soro una vasta geda totuntessia. In Portugallu, in sa dia de Todos los Santos, is pippios andant de enna in genna e ricint turtas, nuge, arenada, durces e caramellas. Sa die de Dogna Santu in Messicu coincide con sa prima die de sa celebrazione de sa die der mortos, Dia de Muertos. In Guatemala, in sa die de Dogna Santu, si concorda d'un vastu speciale mutidu fiambre, fattu de salumes e birduras, de lassà in pisu de stumbas de scaros in soro. Istusu veri a faeolais aquilones commenta simbolu de unione intre ir mortos e ir bios. E in Sardegna? In Sardegna, ir lompia vina saoe una tradizione ci celebra da su culto des animas der mortos. Una tradizione ci s'este conservata con diversos númenes. Is animeddas in su sud de s'isula, muttida peri su hene e sas animas o su mortu mortu in su nucoresu. In Ogiastra ir narada su purgatoriu. Sa primu die de Dogna Santu, is pippios si girant a totus pistiomos po vedì un'offerta pos animas. Non dinare, ma regalleddos, plus che tutto cosa de papae, durcese, frutta frisca, essiccada, caramellas e ciculatese. Non si narra però, commente po Halloween, dolcetto o scherzetto, ma se orbennios pos animeddas. Dogna idda tene de sa variante linguistica sua e su modu su de vae. Due funtir ci apparicciant a sa mesa, progini non ci sprusu e lasant unu postu boidu po su defuntu. Is feminas sardas ci funt bona armeda o vaire durcese, in custu periodu concordant e regalant ar durcese tipicos de Dogna Santu, papassinas, ossos de mortu o paner de sapa.